Engineer Lawrence Mumo ula ingi wisikie kwa isietwa ya baha na ula ingine mwendeti kuma wodini ya kivaila ye Masinga kauntini ya Masaku na mathuthi ya kalima kithioko na Kenya kwa vamwe kumukwa tamba umutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka aimweta ta mutongo ula wina utonyi na utwika wa kuoposia nthi ya Kenya ainena kavindani ka kwikia vinya mwaito alandi wako yake thioko baha na makulia NND kunyuva tongo ikuana na manifesto yo aitola mote utongo wao yu kondo wa kumuvinyia mwenende. Ben Mosao ni mwandiki wetu. Si nimekuja. Ainene akuya kithioko Masinga kavindani kala komanite na mwaito ndiwa kumanenga mboi na mavalua maikundi. Lawrence Mumo ni wenda mbai ya mukamba na Kenya onde kukwata mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka mbau aimuweta tawa president wa thanthatu wa nthi ya Kenya. Tulilikane Kalonzo mboyani usuni we mwana witu ni watu watie ni wona nokava na chama kichake ninda ndichia kivila cha Kiva Ward na chama cha Wiper kisawa kumo mukwate koko usuni we musumbi ula ukite na mwikatate ukengwa ni mundu wo ndo ule kukakuwa imunenga okila munenga inyosa hii kisawa lakini mboya sienu na mwikiyo wenu eke kwa Kalonzo usini wa mwana witu na ni ukite bahae wetambaile ngitaimini tena kwitikila Kalonzo Musyoka na no wa mutongo yulota ilanga ya makwani na chama cha UDA kina mwanya ukamba nikwitha serikali ila yevota ivinyite NND anondu inyo nde ba mwambia mweya eki tulilikane imboyani tuwete mwana witu kivilani tio mwezi serikali ndi tobiniye ndikwete wasiana situ o mana tutekete undu maka ibasiana situ ikaiko kitaasi osie school tuenda kuwete mwana witu Kalonzo Musyoka nundu ekikio changai atutongoesie namba isyo ndene sietekelile namba isyo ndene osietekelile nje tukaemwa twibamusi twimukwata koko pyo na mwewa mundu ukwasia we ni wakamini mweje tuyani yakamini tisawa oingi Mumo ni wenda NND kuvoya tongo ina kumasa kuwa kwena manifesto sio ngimenda tongo imaisio kuthukumana serikali no kana maendeyo kukwatika na isioni sia nduani nda umukulia mundilikane mboyani ni mutethi ninguthukumana athukumia lao ndemava soko asio tutonde kutethia kisio kila ngwenda nienda mulume mwikione na muyuka usakwa mutongo mwikasa kuwe mutongo nundu ni mwana wenu mikanza kuwe nundu imewa ni mwekia makosa za kuwa nundu wa mundu ala muona ndiye ndaika anene ambi ye na ne ambambi na kukwenu kithioko kila ngwenda kibila kicha MCA kilinda na kiti kana kinandu tisawa uthukuma na ngava no la wikivilani nenda umutabya ngava no loko sakuwa ni chama cha Wiper ni wenga thukuma nake na we wa MCA ni kumutethesia na kumanthia budget nzio ya priorities cia kisio nona ngaenda ngathukuma na ngava na ngamutabya mathina ala mandu makwa nikenda ngamwia ongelo chende nikenda imutethie vilingi wa mauvo mutongo TV kuma va kauntini ya Masaku nyeni tawa Ben Mosao.